payung itu. Demi apapun dibawain payung aku love banget. Parah. Love banget. Abis kalau enggak kayaknya nggak reda deh ini. Alright. Extreme is my life. Payung kecilnya nggak dibawa? Oh, jam dapet nih. Peltor gue di mana ya? Mana? Gue kenapa tremor gini ya Megan? This is Dashun. Super nice, super wangi. Baru mandi ya kamu ya? Baru mandi kamu ya? Biasanya bau, super bau, tapi ini super wangi. Oh iya, lumayan. Wah, Badan Siber dan Sandi Negara ada buka lowongan nih. Lihat persyaratan. Jalanan jahanam, tau gak lo? Sumpret macetnya, super duper mega, nggak jelas. Loser gets thrown in the pool. I'm telling you right now, if this stop your whole hand. Seger abis. So beautiful. All time